Vo in hi September ni somni panga sang ni somni panga ni nga ni ani a clear tu lenga thatu te chibai le ve kole kan video te top thing in min lo clear sakin min lo ngai thak sakula min lo like sak ve nge tonia Nunglei District BJP President PRL biak tuangi chuan BCMN kol Arunachal Pradesh roinga Mount Carmel School buana chuak chungchanga warden lal Nunpuia lunglei zotlang police custody ommek chu theitop chu a chan chuan tum ti asoya kaushan zai ngai takin ma an lamek ati he thu hi nimin khan lunglei press club a thu thar la khom tu te ma a puangin PRL biak tuangi chuan Mount Carmel School a hian kumin July ni kwa khan miswal pakhat school hostel a lutin mei chizir lai a khwai khemne shiatani a police te point he pa hi an mana ma se zir lai nu le pa khotwal mi ten police thana lo chilin he pa hian hnuk chuaka an soi sa hlumani hetiang ani wang hian missionary pulal Nunpuia hostel warden chu police ten man vele in boxo casing thu boy an siak lut ta deya karle thochan ni ni somni pakwa khian charge seat an siam to mai don nia shiatani a chu wang chuan missionary chan chuak tur hian ma an la ti asoi district BJP president chuan he boina chungchanga hian Mizoram kaushan member then khatten BJP le RSS thilti anga te pu in kaushan jing tungta in khoma te thu in BJP dem zong in oka an chhuah hei hi thudik lo ani ati a tuna hian party anga anin rolna chan chu Mizo missionary in harsatna atoka national party ania wangin le Arunachal Pradesh po an party sarkar na ani wangtile centrala an sarkar lai ania wanga thanhim ngai na amala anni ti asoya Mizo tile Christian te thlawang hau angai na emo ti theive an ne ani chuan thei to pa malak zel chu an tumani ati che solna wangin thi niminisom ni pali thakwa sang ni som ni panga tlaidar nga vel khan tolpui tlangwal SC vanal panakum som nga pali chu che solna wangin a thi kan thulak nei na tarlan danin vanal pana hi tlangwal tlomai tak mechanic ania nimin tlai khan tolpui information mai khon siam tura kau ani vanal pana hi information mai khon dana lon chu che sol palin fit somli panga vela sanga tangina tla ka po chon lovina thi vanal pana ruang hi ni zan khan tlai war puinin voin chuna vuya niang MSSC in anin soifia ma chu championship khel chhun zom lo turin misba ashatir MSSC Golden Jubilee 44th Mizoram State Boxing Championship 2025 nei tura Mizoram Boxing Association misba in Serchhip District Boxing Association in meiche boxer pathum an shwai te championship khel ve an phallo thukal zela Mizoram State Sports Council chuan misba chu in soifia turin ati Mizoram State Sports Council chuan MSSC Golden Jubilee 44th Mizoram State Boxing Championship 2025 lungleya khelmeka boxo case atwar tu victim meiche boxer te khelve an phallo pu na chungchanga Child Welfare Committee CWC Aizol District atanga shatir na andon bo zuyen he in pu na hi thudik lawani emo chan thataka wanga kheltir phallawani chuan in soifia turin antiani Sports Council chuan in soifia na anne ma chu Mizoram Boxing Association in anbuat seimek MSSC Golden Jubilee 44th Mizoram State Boxing Championship 2025 chu titop ngal turin anshia tirani Manipura din MNF IM nen inzom na annei lauti MNF in anpuang MNF General Headquarters Swan Manipura Mizo National Front Integrated Movement MNF IM in T10 ni som panga thlakwa sang ni som ni panga a Poland din Mizoram ne na inzom emo Union Territory a om emo base an malak na thu ni som parok September sang ni som ni panga a an puanzar chungchanga engma shat pui an nei lawa MNF ming anlo in phwa ve chungchanga po inzom na pakhat ma an nei lawani ti an puang Manipura zau fate in pum khat na konga harsan na anto chungchang le hemi konga in pum khat le swal na tura mala kan tum na chungchanga po in ron ton le in biak po na engma MNF chuan an nei lawa MNF member zongzong te po in he pol Manipura MNF IM din chungchanga buai na emo in kung kai na emo engma anei lau ti lo she turin anin sha tira Mizo mi pui ti sha tan Manipur MNF IM le Mizo National Front General Headquarters Aizol Mizoram hi inzom na engma omlauti an puang zarani IMC Chief Electoral Rules Tlangzar Ward 18 na voters an tamber
Aizawl Municipal Corporation huam chunga Ward 19 te draft electoral rolls chu nimin khan mipui te en thei turin tar chhuah ani a vote nei zong zong nuai ni singthum sangli zaruk ani a mipa aya mechia tamna vote sing khat sang sari zathum pahni ani draft electoral rolls ti chhuah thara hian Ward 19 zinga Ward 18 chu vote tamna berni in vote sing khat sangria za sari somsari pakwa a oma mipa sangria zaruk somkwa pasari anni a mechia sing khat somriat pahni an oma anin thlona hi sang khat zathum somriat panga ani hewar ta hian salem veng hnuai model veng thakthing ITI dam veng mission veng le tui khwa tlang ten oma am veng south le chite veng te omna ward 8 chu vote lemna berni in vote sang sari zaruk somkwa pariata oma mipa vote sang thum zanga somnga pakwa le mechia vote sangli za somthum pakwa an oma ward 18 na hian ward 8 let ai tam vote a omani chaltlang liveng bongkon le bongkon south te omna ward 2 chu vote tamlama pahni nan ni a zemabok north falkland le trumpui te omna ward 7 chu vote tamlama pathumna anni dorpui veng thar vaivakon le kanan te omna ward 13 chu vote lem lama pahni nan ni a chan mari west eden thar le hun thar omna ward 6 chu vote lem pathumna anni Aizawl Municipal Corporation hnuai Ward 19 a hian mechia ain mi patlem na ward pakhat ma omlova ward zinga hian vote sing khatlin na ward pathum a om tunchum IMC draft electoral roll hi MLA roll 2022 be chana siamani ni somni panga thlakwa sang ni somni panga tanga ni somni panga thlasom sang ni somni panga thleng electoral roll atanga mingpai thunthar siam that ngai le inson du te tan deal na claims and objections local level officer ne na thelu na hun hon ani ang Vibil chethum point pani sen nuwa kumsom pani chuang museum man thei ani lo CAG Comptroller and Auditor General CAG of India report August ni somni pasari sangni somni panga a Mizoram Legislative Assembly a pharta kin tarlandanin Art and Culture Department noya Mizoram State Museum thar chu cheng Vibil chethum le point pani senani nuwa po kumsom pani chuang man theilavin aum ti atarlang CAG report tarlandanin miniko a Mizoram State Museum thar sangna tan hian Vibil chethum le point paruk pani ramani in Vibil chethum hi Ministry of Culture atanga mu ani a Vibil che 0.62 chu Mizoram State tumturani a March sangni paruk khan sarkar lai pui chuan Vibil chethum hi aron pe chhuak sangshana Mizoram State PWD chuan in satur hian puef lalma soma tu kwa South Aizawl chu tender manga thlangin in sakna tan hian Vibil chethum point pani in injem na siamani September sangni pasari khan na hitan ni in October sangni som pania zo ani a ma se PWD hian kumruk nu July sangni som pakwa a Art and Culture Department kuta anlan ta chawani building hi sakzoni ma se museum om to showcase gallery electric le bungrwa om lava hewang hian museum hi man thei ani ri lo UDNPA Nwaya Aizawl Smart City Limited sum Vibil chethum point pakwa pani mangin building hi chei thatle ani in gallery ceiling kangmei laka invena chhuat pha kongkhar tukver air conditioner le adang te chei thatani a chei that na thok tur hian MS Zamzo Engineering Construction and Consultancy Aizawl thlan anni in na hi March ni somthum pakhat sang ni somni palia zo turati anni in huntiam chung hian zo man ani lawani heti lai hian me ni khatsang ni somni palia Director Art and Culture ne soidanin museum a hian bungrwa eng electric air conditioner le bungrodang te chu ruk pawani ti asoya museum sakzo huntur kumsang ni som pani ti chu ti swal pal typing mistake ni in kumsang ni som pakwa ti sok turani thute na zo harani chanpo Ministry of Culture in poisa apek laiwang ni in asoiboka museum tur hi ro manatha om lo wangin Bible chethum point pani mangin sak ni ma se achung cheina om lo wangin cheng Bible chethum le point pakwa pani sen bel angai phaba ka kumsom pani chuang man theilavin aum phani in CAG report chuan atar langani pakhatna museum sakna tan hian Ministry of Culture chuan tum thum paisa hi ape chhuaka march ni ni sangni paruk khan atrum khatna tan Bible chekhat le point pat
kwa pathum ape a March ni somni pariat sang ni parukhan viable che 0.32 chu atum ni na tan pek chhuah le ni a poisa pek tum thum na turin March ni somni pariat sang ni som parukhan viable che 0.50 le June ni somni pariat sang ni som pasaria viable che 0.25 pek chhuah ani pani na museum hi atira berutla nga saktumani a masen nuwa miniko lama son le ani pathumna museum chung cheina atan hian tira viable che khat point pariat pakhat ro manani in anwa viable chen ni point pakhat ati bel ani skywalk and rope thu boya mi pakhat man to sakor moi toy tlanga skywalk siam le chaltlang le dortlang in kara rope siam thu boy chui tu anti corruption bureau ACB chuan mi pakhatan man to ACB hian tun nai khan skywalk le rope thu boya hian nathok tu JVNEIP Delhi ho tu Satish Panthania anmana Aizol police station a anda Satish Panthania hi ACB chuan Aizol a ko chavin anmana thu anzot via mekani heti lai hian ACB chuan thu boy hi anla chui zo don nai lo dewa man bel turan don le don lo shia talani lo tarlan to chinangin MNF party a vigilance department le legal board te chuan November ni somni panni sangni somni pakhat khan skywalk le rope siamna a thil diklo omnia nga yin lok ayukta a complain an thelut ADC te tuman ni Longtlai West MLA pusingun lian chunga chuan ni somni pathum thlakwa sang ni somni panga jing khan thingka a YLA Information House a honga Autonomous District Council ADC te tumna om thu asoi pusingun lian chunga chuan Mizoram ADC din mun herdang lam tuma malak na om ti soin ADC te tiliana thunei na sangzo pek a yin tuna adin mun hi sorji ma te chet tuma malakani ati ADC din mun te tani chuan reilote a nam anga thunei na le ro rel na shan nei te hian ralhun an nei mai a hlo thon thu soyen pusingun lian chunga chuan ADC sarkar politician le mitpuiten ADC hluna shrethara din mun sangzo kalwa theinan du sakla ka in herrema tul thu a soibok Tribal scholarship an don kimlo chan le ladong mia lo anom chan an mu chwa thuan soi Mizoram National Youth Front MNYF chuan ni somni pali thlakwa sang ni somni panga khan Aizol Press Club a press conference ne yin zirlai ten tribal scholarship chu kumsang ni somni pathum sang ni somni palia andong kimlawa kumsang ni somni pali sang ni somni panga a andon mi alo chan an mu chwa thun soya zirlai ten ne na ngai tamdil turin sarkar an phut MNYF Vice President Pulal Moya Pau tu chuan Mizoram zirlai tena an nga hlel em tribal scholarship chu kumsang ni somni pathum sang ni somni palia dong kimlavin kumsang ni somni pali sang ni somni panga andong mi alo ti soyin zirlai tenan chan vo scholarship a huna andon thelo chan hi MNF chalai te chuan Ministry of Tribal Affairs le Finance Ministry Nwaya Department of Economic Affairs sa te chuyin Mizoram Sarkar in scholarship scheme chu a department sang tu te po Ron Lavin SNS PARS model single nodal account system for pension administration raksha a alo on board zialu wangani ti kan mu chhuaka man mo takle askim en kol tu mi Mizoram scholarship board po ron lava arokarala he scheme SNS PARS model system a on board chan hi saski loan puk tamdu wangani ti po phatrwa lavin achiang ni in kan shiani anti Pulal Nunpuia Pau tu chuan July ni sari sang ni somni panga a Ministry of Tribal Affairs in Mizoram Sarkar ne na cheng Bible chesom nga maktuduai li nuai ni singret sang khat aron pek to laya vo in thlenga zirlai te nen ala thleng lo hi sha thiam haran ti thu soin ZPM sarkar hian alo ti diklawa mo la in zirlai te scholarship pek vat ani theina na ti fel ngai chu ti fel zung ro se CSS scheme te SNA SPARS model la on board mek zelani ti kan sha a CSS tam tak on board lo ala omlaya a portala po Mizoram in du tu thunei na anei lo na scheme zirlai tam tak tor na thlen theini si sumpuk tam na na anlo da kham hi apoi ani MNF chlai chuan kum sang hi somni pathum thleng hian zirlai ten scholarship andong mu mal thei talo hi poi kan ti a record alan danin kum sang hi somni pathum sang hi somni pali se son zirlai sang thum zakwa somriat pakhatin scholarship an ladong kimlawa kumkal ta sang hi somni pali sang hi somni panga se son post matric zirlai sing
ni sangriat zali somnga pakwale pre-matric sangriat zasari somriat pariat ten scholarship anla dongmi alawani ti in hei hi ZPM sarkar in zirlai te angai sak tok lo wangle sarkar sum enkol dan an thiam tok lo wangani thu an soi aizol khopui to ti zia omna torle ti masona tora ro manna omte soi hawani ni somni pathum thlakwa sang ni somni panga khan urban development and poverty elevation UDNPA minister puke saplang havin aizo sustainable urban transport project SUTP noya malak na tile temple square le 5 kon in kar kong thom chana tura ro manate soihona le inshil shiat na sensitization meeting on corridor and junction improvement project under ASUTP to 5 kon auditorium ma buat sayani hehuna hian eyes always true bial to MLA pulang hing lawam mar MOS UDNPA secretary pulal mal soma patwa UDNPA le PWD department how to te ba ka tui kwal din thar dor piveng thar le 5 kon khotlang shwai to te antelani UDNPA minister chuan aizo sustainable urban transport project ina tumber chu aizo khopui alonum jok theina le traffic jam na sa thin te alo jam jok theina na kongti zo belte mi puite him taka anchet vel theina na kalna nuam footpath thale changkang jok siam te ani thua soi meeting a hian ASUTP boipui tura sarkar in roi mot McDonald consultancy changin Manish Reje team leader project planning design and management consultant le HVL zarzo enga program coordinator 10 PowerPoint mangin temple square le 5 konin karkong KM khatle point pariat pasari ti masona tora ro manate antar langa ro mandan tlang pui chu hetiang hi ani din tharveng kongpeng tram ti sau junction improvement temple le 5 konin kar ke kalna kong thom chat footpath and walkway marking step somni pani omte thom chat improvement of staircases parking zones le bus din na changtlung zo ka siam retaining wall thom chat ngai te thom chat khutlang shrai to de dan le ngai dan te ngai thlang ni in ro manna DPR siam na antel ve theinan kong hon sakan ni a sanitization meeting ne zo ani no hian UDNPA minister le West Trubial to MLA hian vai vakon chuan noi le hun tharveng in karkong fire and emergency service headquarters bula chuak chu mipui tamjok ten tangka zok an man theinan thom chat theidan tur an enfia Chief Minister in ruling mi le sa lau turin Mizoram State Project Monitoring Committee member te atsa Chief Minister Pulal Domat Suan Chief Minister Conference Hall Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC Annual Report 2024-2025 atlang zara Pulal Domat Suan Project Monitoring Committee chu Mizoram mipui IO zo tak ni turadin ani thu soyin member tam tak nei vek pol sang roi tu ten thuk hatwa a kanrama masona na tho in endik haushim shimpo hi aro puyani rotna thatak tak inron nei terin chanin kaldan thazo kan kalpuya atangkai emani annual report ma saber in hanzawa tuda changchuan kan sarkar no kan malak na lamte in enchan thei to dona atira tangin vilpui na te chu a thato hle tura kan ngai ati kanram tan na tha in thok meka in tho to chin te po he thatok hle ti suin tu ma hlau su ruling mi le sani chuang anlo omani pu in hlau su in lama kan tang zelang ti in an malak zel na tura huai taka kal turin acha ani kumsang hi somni pali sang hi somni panga sarkar kum chungin Mizoram State chunga project somli pasari antlo zinga somli panni te chungchang he annual report a hian dani a project kal lai mek ni tolo mantang kailawa da trol tak uyom tak tak Mizoram Polytechnic Buildings Department panga champhai scholarship mamit longtlai le sia ha ami te tlotelin andin mun cheu te report a hian da telani tlang shileng wangin school in ni chol puang lungle school lian ber baptist english school chuan tunlai tlang shileng in anno pangte aman na sata wangin ni chung cholan puanga school thu nei tu te chuan nu le pa te sha thiam na ngenin thu chhuah an siamani an thu chhuah chuan tunlai tlang shileng in an school achian he hlenin an tar langa karmasa changkhan school na pangdam lo an pung chho zela natna hian kar khate otlang puya anin kaidar chakhleni in an tar lang bok thochen ni khan damlo na wangin zirlai zathum somni panga ankal theilawa thole ni a khan zirlai zali somli panga ankal lo le a nimina khan zirlai zanga somni pariatan kal theilau ta ka chuan zirtir tu kal theilo le nuam samlo engemo za da nom bokani no pangkal lo antama wangin class test an nei theilo pha nuala
niltas exam tur po antol hlazel ri boka tin zertir na po apa ngai nan kal theilo ani doctor te anrona thoktu ten ngun taka an ngai twa nu a nimin le vo in hi cholpuan mai anti thluta a inrini le pathian ni in azom don boka wangin in kaidar po azia phan be seya karle lama po dam chiang lo le dam korlu tuk chu school kal lo turin anin nge nani minister ten police station tlo ni somni pali thakwa sang ni somni pangajing khan home minister phuke sabdang le excise minister pulang hing lawa mar chuan vaiwa kon police station an tlo a police te fui tharne le masona tora ma chop then khat te an soi home minister chuan police station at lu to chin chu tanpui ngai tak tak an ni thin te soyen anma mo na zona theitop chwa pui thin turin acha a rangwamwa le phunchong te inbial tela vaiwa kon police station a thokte in ha zia hi kanshat pui che uti in anbial chunga khotlang shwai tu te le mi pui te tho pui thiam turin acha ani excise minister puin thu soyen excise department vaiwa kon siam chapol vsp le police tang kopin vaiwa kona chu le rui hlo bo be pui thla kani a veng chunga ngol veria khom thin te po nodar thin an ni vaiwa kon khotlang then fai konga malak na a police in theitop in chwa pui thin hi alom hle ati transport department in mipuiten ol samzo rail service an manchang kai theinan bus and service tier don transport department chuan thu chhuah siamin mipuiten ol samzo rail service an manchang kai theinan transport complex chaltlang le railway station sairang in kara ni somni pakwa thlakwa sang ni somni panga thochan ni changin mst bus and service tier don thu antar lang mst bus hi achuan mantur chu mi pakhat tan cheng somria tani dona ticket hi transport complex chaltlang le mst booking counter directorate of transport ta te lak lok thai ani a la lok rem chang lo tan po bus conductor ne na ticket man pek mai torani ang bus service dan tur chu thalaka tarlan ani taxation department in GST nyam na bungrua amanti nyam lo telaka dan angin ma anla mi puita na report thei taxation department atanga thudon dan in September ni somni panni sang ni somni panga atanga goods and services tax GST tharman ani ta ka wangin ma anla a taxation department te hian quick response team in siamin ma anla a mi puine na tanga complaint an ton ten bo zuyani GST rate lak nyam na bungrua man ti tlom lo te chunga dan angin ma anlanga zela poisan choi tir chin tarlan to chin angin commissioner of state tax chuan thu chwa siamin sencha sarkar in GST ati nyam chu September ni somni pani sang ni somni panga tangin India rampuma mantur ani wangin GST registration ne sumdong te chu GST rate tin nyam na bungrua anzorte amanti nyam turin asiatira state tax commissioner tarlan danin bungratam zoka GST rate tin nyamani dona wangin GST registration ne sumdong ten GST rate nyam tak na bungrua te chu aman anti nyam ve turani ati nyam lo te chu GST dan nuaya anti profiteering measure mangin shem theyan ni GST rate thar anga thilman nyam turangai nyam si lo te chu phone number 0389 233 6167 8415-065-109 le 9862-581-640 a shiatir turangen anni a taxation department office shangshanga tepo complaint thelu thai ani Christmas clear chungin rangwamwa le MLA in Arnau te le acho asem As always one bial to MLA puti BC len chunga chuan nimin ni somni palli thlakwa sang ni somni panga chon khana bial chung rangwamwa la Arnau te le acho sema As always one bial to MLA hian chung ko thlan chwa paruk te ne na Arnau te za cheu acho bek ni cheu le ar tui pek na asemani puti BC len chunga chuan athil sem chu tam tham ni lawma se adong tu ten bulchan nan tangkai taka an man nge be sei thu asoya rangwamwal Arnau te kan sem hi pilot project ani a alhotlin dana zirin phunchong le aveng chen khata malak chunzom zel torani ti in shataka mala torle bulchan nana mangai turin adong tu te chu acha ani Christmas borak wak vet clear chunga he project he kalpuani thu soin as always true bial to MLA chuan thlathum chung hian ar hi shal atlin nge kan be seya a market lama pu har sanna umlo kan be se ani khutlang shwai tu tele kan unit try to 10 uluk takin anvil don ti in mamole har sanna chuan in shil ton zel turin asom Nepal la Mizo nula paruk jail tang te zalen na Gen Z ten Kathmandu jail tang te an chhuah zalen vek le rem sang ifa nai te te
International drugs trafficker te hian mihar sa foreign zin chak anton fu te sum it na siamin man tangkai an tum thina achunga tarlan Mizo nula te po hetiang hian thlemlu tin Kathmandu zin khothon pa a anthil poi mohon sakturin anti a then khachu har sana nei lawa suitcase rin khai ho to Kathmandu zin non le te anni chung ko har sa tak tak anni a in lona cha anga in Kathmandu lam ankal chu mun sang sang achen airport achen hotel a man ni in Kathmandu jela ta anni a Kathmandu jail in jail boldan hi alo makte e jail tang ti working women hostel a lot ang shimin mania e rong bo system vekan local puya bungbel sabon mamu engkim le nga yani jail chunga bazar oma thomno thlengin le tur om jail chunga eitur siam chu eitum va kanom lawa mi ho sa jail tang te annuam sa hle a TV thlengin an la lut theya jail tang senior le jail thok tu te in siam remna atam hle a jail tan hausak pha nana mang te po omin corruption a fula ni ber ome nula paruk te hi thiam lo changvek to achen chu kumsom ni jail tang tur chengnoi sum ni choi bok tur te an ni Nepala corruption a hluar hle a social media man khap ani nen chalai lung oilo te che chhuak chuan sarkar mun le mi hausa te nuam tol na ngai hotel te anti chena sa hle a jail kongka an honga Kathmandu a jail tang mi sing chuang fe an chwa zalena genzi thalai te jail an lu hian zalenin ni e chuak fek ro utin an awlo lawa jail chung pin dana tanga an chuak chu a thenin an lo kwa vongvonga jail a hian mi thei te in om tam ber te kan sha tu ma police an om to lo lau su tlan bo fek ro utin an fui na sa ti chuan jail atang chuan an chuak ta huma khoinge pan tur mai pon shat lo lain jail tang ve tho chuan khongain Kathmandu pula an chung te ina a shwai ta a zan khwa a ke a kal chapal bun mai an ni a an ke dur na sa hle an thlena te hi bong vul mi har save takan ni a bong ina an ja tira an phone man sakin minron bia a an lo khongai wangin an thlena te lom thu ka shila guest house rem chang zon saktura ka ngena pungai poimo in an lo zon mu saka poisa thon dan mai ka shat lawa wangin an mamu ang chole room peturin guest house nei tu ka shila mi khongai thei ta kalo ni a ami khwa jing ami Indian pa account number min pe a poisa ka thon thei ta lawa ka bank man ICICI bank ka tangin Nepala poisa a thon thei lo in biak thei reng angai wangin phone lei phot turin thuron ka pe a hotel nei tu hian sim card te alo ngai twa sakka mi fel takani e Mizo nula te hi sel sang sanga om an ni a an chhuah hian anin phuvek lawa an zinga pakhat chung ten miron phone a remchang phone aron mana kan kol tlang lawa guest house nei tu bok hian a om lai lok na wazong mu in avashwai thlapa kan lo masin bora ka ja om chawa ba service ma sabera India border an pana twang takin India raman lo ta chu ka thohwai mai dam takin rajdhani railin sai rangan lo thlenga ka van lom tak em an khwa tem in zot lo ula an chung te nen lim takin omro se mira mahar sana kan to lo nan mitin te film khurang u mira mahar sana to chu arap thlakin ashi om thwan hi na sa ni hi Champhai police te chuan ni zamna sa khan heroin cheng noi li chuang hu an man ni zamna sa dar som pakhat lemin som panga vel khan Champhai tang aizol pantur taxi pakhat chu Salboy Junction khan kon police check ke ta ti din ni in anti dan pa ngain endikani a taxi chung center pillar tinglam le velam chunga thuruk heroin hong som pani gram za somli panga arit cheng noi li sing thum sanga ho chu hai chwani in man ngalani taxi khaltu le ruihlo nei tu pu lal eng za vakum som thum lal nia va phai fa pa tu na cha maria cheng mek ne in chal chu man ngal ni in Champhai police station a NDPS act lo chanin thu boy siam sakani a nimin khan court a try ni in lungina khung ngalani Mizo mei chejinga MA masaber kan chanta Mizo mei chejinga MA masaber pirita ne pui kumza wife of PH ralto na late electric veng aizol chu kan chanta aizol ti si hlui PH ralto na late nu pui pirita ne pui hi ni zan ni somni pali thlakwa sang ni somni panga zan tar sari lemin somli khan athi a voi in chundar som pahnia an loina St Mary's Church electric venga voi ani ang pirita ne pui hian kumsa khazakwa sumnga pahni khan MA pasa Mizo me chejinga MA pass masaberani college lecturer ahun lai an soidan athok china ramle namtan thei top choin MHP a ain manga kumsa khazakwa sumkwa pathum achanga sang khazakwa sumkwa panga chung khan MHP General Headquarters President ani a chanvo dang po achel
ole khati zong kha tun chumata na kan puan thei te chu ni le ri phot mai sela milo clear sakka milo like sak chin tu te chunga kan lo me